Guys, lalelani. I genuinely think that abantu abakhulumi enough ngama-products wakwaTemu. I myself was looking for ama-headphones nice, super cool, long lasting. Ngase ngangena kwilink yakaTemu ngathi bangifaka-ke la. Landela-ke ubheke ngenza kanjani. Kuvele kanje kwabonakala ama-products amaningi. Kodwa bangithi ngani na ngo-2000 coupon bangings ophiwa wona ukuthi wenzeni wena udownloadile i-app yakwaTemu. So ngaphakathi-ke manje izovela kanje. Lapha phezulu ku-search bar kufanele ukuthi uyifake le code ethi ALF40404 ukuze uzokwenziwani na uzophiwa ama-discounts angango-30% ukuze uthenge ngenani eliphansi. Nami-ke ngibese ngena-ke ngiyocinga lokhu ebengikufuna specific. Ngashona khona-ke u-search bar ngathi headphones. Bengifuna-ke a-wireless asebenzisa i-Bluetooth. Ngangena ngaphakathi-ke kwavela-ke indathana-ke yawo. But mina bengiwazi la bengiwabonile ngiwafunayo. Ngawathola nankaya la phezulu a-grey umbala wakhona abebiza inani elingango-678 rand kodwa banginciphiselile ngagcina ngithenga nge-half price. Lelani-ke nani-ke downloadani-ke uTemu nifake i-code njengoba nginiyalele nikwenze konke. Happy shopping.